видео монда будам ки ҳечка поздравит накард. Я имею в виду одамои садовод. Практически бисёри аксарияташ мара нигоҳ мекунад. И давно подписчикан мара ами бигем дидгонам табрик кард ва даромадани ами садовода апай Зульфия як борам не даже ду бор се бор табрикам кард. Баъд бо динам як подписчики дигам омад на бигем презент овард бо вай табрикам кард. Остальное не накардан. Барои кози духтаро пурсидезан ки апай Зульфия накард. Гуфта ҳама хочем апай Зульфия, ҳама пеш апай Зульфия мара омад табрик кард. Конечно же дил як кард. Бениҳоят аксарияти подписчикам телефонда поздравитм кардан. Ҳаматон дар раҳмати калон. Миннатдораш.